Selamat Paskah, salam menjuah-juah man bantal krina, nade bapak turang resinina, bagi sobat Mazmur ija PP Kamringan. Mari kadage bas kesempatan enda, si pelajari ka Mazmurta, guna wari minggu Paskah si petelukan. Mazmurta, referen 850 siwah. Nada dasarna ibuat kami, do sameningan D. Sol sol do si do re do re mi sol 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 mi re la do si la sol sol la do re mi do sol mi re do la do. Mari sendirikan selalu kata-kata nah. Mankalau si benar Tuhan arsinal sal umpama tendang ibas kegelapan. Oh di bata kawalilah aku, kempakam aku ernalem. Ningkuman Tuhan, kamkap Tuhanku. Oh Tuhan, kamkap kebayakanku. Maka ibere kendu kerina keperlunku. Ku puji Tuhan, arkiteken ia kapsi mabai aku. Dengan pusuh peratenku, ngajari aku tupung berengi. Tetap ku gejap maka di batan deher kapras aku. Gelah aku tetap pagu. Mankalau si benar Tuhan arsinal sal umpama tendang ibas kegelapan. Maka meriah kal ukurku, pusuku per surak-surak senang tendingku. Ipulah hindu aku ibas kuasa kematen nari, kalaksi ikelengindu lai tading kendu idoni kematen. Itu duh kendu bangku dalan, si perlawasna kempak kegeluhan. Adap pendudam keriahan, ibas tandukap kesenangan. Mankalau si benar Tuhan arsinal sal umpama tendang ibas kegelapan. Haleluya, siwah 160 sada. Mi re do pa sol pa mi re pa re do mi pa sol pa re mi re do re mi do re do. Haleluya.
kasmin man kami karena isi pustaka si badia. Gela tuhu malam ate kami, dengan ergiah-giah ukur kami megiken katandu. Haleluya, haleluya, haleluya. Bujur ras selamat berarti.